tukugeithie na tukwamukire hwaini wa muthenya wa umuthi tugikwamukira umuthi ni twenda kurera uhoro wigi palliative care nigurikana ntwarorete hindi ya mbere na mugikena muno makire na ngimwira ciuria ciothe ni turikorwo tugishicokia oro ihinda haha na Martha Nyambura wa Maathai akoragwo kuria Kiambu level 5 hospital kuria gumwena wa Kiambu town na ni tukenaga nginya hindi ria mathibitari ma thirikari muratungata andu a muingi na njira igwete tondu ni matwiraga mariboti matiganite koguo na tuikarite haha no tukwire thibitari na patients ni makomplainaga muno konana kuo tikoru koguo ni wega uguo nginya mwitikagira gukorwo mugitwariria so hwaini wa muthenya wa umuthi ni njuhi taringi ni hakoragwo hari to hindiria mwerwo ni ndagitari riu murwaru wanyu twageria uria wothe tungihota no ni tuona hitaringi tatwaremererwo haha niho twiragwo atiriri maingirira thiini wa palliative care uguo ni kuga ati akahinda karia murwaru ario moyo agacoka nginya kamwira ahurukio ni mwathani kuhuruka gwa kwiyendera ni twakugweteria haha hindi iyo ngitugikwira atiriri mercy killing kana uria hitaringi thungumekaga thiini wa mabururi mao ni mahitukirio ni watho ati no murage mundu kwiyendera mundu ciendera akaigwa ni endanoga gutura muoyo kana hitaringi ria kuona atiri murwaru ni guteseka arateseka mageka kindu gitagwo mercy killing no yo tijitikirie thiini wa constitution ya bururi wa Kenya no riu tondu tukire hau ha gukorwo ati tugwetera nginya murwaru mwathani amuhuruki ihinda riake na arikie palliative care ya arwaru a cancers ikagwatia na especially hindi ria murwaru akinyia cancer stage 4 na agakorwo taringi ndangiheo chemotherapy ringi kana hitaringi ona ndangithinjo tondu kuri arwaru njigwa marigitari mera haria uri na especially agikorwo ni akinyitie miaka iho akirwo ndeguthinjwo haha niho nasta wa Maathai akuyagira agagutwarana nawe ona kana nginya aria ngimekaga home based care ona kana nurses aria mukoragwo nao makambiriria gukurigita na gukurora family yanyu murwaru ucio nginya ihinda ria kurikinye no ru Kenya bengutetero no tana tugeithia ni njigwa uru muno ndathie mathiko-ini na fiu tugetaringi ni mathiko ma mundu muramenyete ni arwarite kahinda karaihu na ni maramwandikire mwanake ona kana ni maramwandikire muiritu kana he mutumia uria hikite ku ni uramuroraga mugacoka magathomwa andu ngatho kuri thibitari ngania ngatho kuri ndagitari ngatho kuri anga pastoriko ngatho kuri and then the caretaker the caregiver and the attendant akariganira ma oguo tuma akariganira andu fiu mukariganirwo kumucokeria ngatho kurora murwaru tiraithi it's a costly job na mutirihagwo mbeca iria cimuigana no nake Ngai githe ndukuna nawe uria wina riri thank you riri ucio ndungigurika thank you muno riri ucio ndungigurika so karibu sana once again thank you ni wa ko welcome guku ringi itagwo ugugire Martha Nyambura wa Maathai koragwo ndi palliative officer yes na uguo waiga ni tumaroraga palliative imanishaga ni mirimu iria hard to cure kana juu andu makimita terminal illness guti kindu ta terminal illness ni life threatening diseases yani mirimu iria yothe ati mundu angirwe nayo ni rathunguthia maisha ma mundu hau ni mametagwo palliative na palliative tukiri horo wa palliative ri turoraga horo wa murwaru na tukarora kinya andu aria mamurigiceirie that is the relatives ona ni gukire arata makirete kinya relatives matitigagwo na thutha mugathi this journey nayo kama support na maundu maingi ni kuri concept nyingi tondu ni kuri itara kinya ha concept tobe tuge palliative ni yere tukuru ikuru effective yego no gukoro haria mundu diagnosero haria wamenyekana for example twari horo wa mundu wa cancer although palliative ni ya mirimu mingi kwi mirimu ingi ona tiga cancer taru ado mundu ange diagnose na single cell you know kwi mirimu ingi taru mundu agituika diagnose no riu mundu tututwariri horo wa cancer ri cancer ni mirimu imwe iria iroragwo thiini wa palliative yagirirwo ni gukorwo haria mundu amenyekanira amenyekana haria wamenyekanira ni wina murimu wa cancer hau niho wagirire palliative management yagirire no ukoraga mostly andu maturehagira patient hindi iria yakinya thiku cia mwisho na hindi iyo ukora mundu kinya emotionally physically you know no egioka before haria twambiririo ni atuka diagnose mugathi na walk this journey na andu aya tondu hindi ira diagnose na murimu for example na cancer na ni mwambiriria care nake to trained in a way that ni ukoro ukimenya haria tondu hindi mathi in the treatment in fact in palliative tubagire na ku breaking of the news tondu he andu matoe ku break those matikoragwo meritwo hitaringi ni ndagitari kana ndo ni maramahitha
ona to uguo ona ndagĩtarĩ rĩ no oke tondũ ndarĩ na time ĩyo rĩ akwĩre kũringana na mbica ĩno ndona una mũrimũ wa cancer tũgwĩka na kĩna na kĩna tikiuga ndĩrega ũguo nĩguo thiĩ no kũrĩ andũ aingĩ manjĩrĩte ũguo nĩguo mabreakĩrwo news ciao. But in palliative twambĩrĩria hau break the news nĩ tũkwambĩrĩrie process I like that ya gũkũharĩria atĩ ona this news cigĩkũ break ngoro yaku wĩna at least wĩna shock absorbers na ĩyo nĩyo bado nĩ teithagia mũno na gũkorwo na successful time kana kiria kana management ya palliative tondu nona twambanĩrĩirie o kuma harĩa ona tari uramenya ni cancer we nayo ne twagĩkwĩra ni mũrimũ ni ona na ni tukuharĩirie ni tukubundithirie kwĩrwo cancer ni kuga atia ni tukwĩrire ahead of you aikorwo ni cancer we stage 2 kana stage 3 tondu no ukorwo we stage 2 ne turn up ikinye treatment yake gukorwo effective mageciria ni kuheo chemotherapy radiotherapy kana ona surgery ukorwo na muthemba wa cancer ĩrĩa wĩ nayo ndĩgũtuĩka ni dawa ni ciarega chemo ni ciarega kuigua radio no go progress so wambĩrĩirie mũndũ o kuma the word go ni hotaga kumwĩra ni ukoragwo kinya ũgĩtigie room for search ati umenye ne guthiaga remwe no guthie na nona but you are praying that journey yaku ni gukorwo tofauti to journey cia cancer mũrimũ wothe wa cancer they are tofauti uria we no ukorwo hande na atumia like 20 na their journeys ni tofauti tondu cancer ciao ni tofauti so na nikio njira hindi ciothe mundu wa diagnose na cancer ndugathi kwĩririkania na ungi tondu ni uronire ngania ni arahurukire after mieri eri wicio na yakuruka after mieri eri ngania ni araikarire ngiriguo yes so ni tuna nginya andu maikarite miaka 10 na cancers and they are all well so hindi wika turamahe palliative support wa mbere tondu ni ukunya kinya ucio wa stage 2 ungiaka kumuhe support ire iganite ona meciria make mwenye no mamurage okorwo na tike muramuraga ni the fear of unknown ni ureka atia ni uramu affect tondu ni amenyire we ni kirire kitanzi tondu he andu meciragia ati kurwo wina cancer is a death sentence and it is not cancer is not a death sentence but unfortunately iratuka death sentence na ithu tondu ni turathi turoka thibitari tucereirwo muno turoka thibitari taru ndirathikagiriria one of your show ndagĩtarĩ ungi akibundithania kaiga to cancer andu ingi maroka hindira mena symptoms na nima the moment you have symptoms ne viete that one no go sentere uguo the moment waja kuona bleeding in fact nigetha tuke more successful wage no guthie before normal screening ire ya kawaida tumikachaga hindi yo ikacho hindi yo ndagĩtarĩ amenyitire hindi yo ni ukonaga ni turahota kinya gwika atia come fight successfully no ukore ucio ni akacho very early no tondu hakiri ciake na meciria make we ni erire cancer ni death sentence urenge kuhe example taru he andu makwira na covid no because covid yari rampant, especially your first wave second wave ni todo wa mindset so even in palliative tugereya kunyita mindset yaku ihana atia mindset yaku tugacenjia mindset yaku utige kuona cancer te ukinyia handu fulani ona yo ukinyagia handu fulani ri ugakorwo ukumenya you are well prepared ati na gikinya hinde yo ri ndige gwiciria uhoro wa hinde yo ndiciria uhoro wa thaici haya then hi taringi ni turore patient no amubreakira news tondu ndakina ni ratutariria process ya palliative care number 1 ni ucoke muhe news umwire niki kiratuma nyambiririe gukurora haya then that psychological preparation guciria kaundu kangi hi taringi ndariganirwo gukuria hindi we nginiriri ni nurse ariko magika palliative care ni nurse ro wothe na nginya hi taringi mucia ndora tukoragwo twina utunge taringi to tiothe megukorwo mathomeire nursing no ugituika qualified kana mundu uria kuika palliative care afatarite gukorwo na which qualities in palliative it is a tiwira wa mundu umwe tiwira wa nurse ni wira we work as a team ni kuri andu mekite pharmacy mathomeire pharmacy uhoro wa dawa andu mekite palliative andu ahujia wekite palliative ndagĩtarĩ wekite palliative counselors mekite palliative it is a
twi a team so we team re for example re modo wa palliative todo makro na needs tofauti no needs tofauti gira kora patient ne the muno ke meshiria ke mwisho makeria ni kuona hena mundu ukumutwarira wikite palliative no ni chaplain ni ta pastor yes ni akohota kumunyita ni akohota ku understand patient yore meshiria make kirohore yes ni wakora kwena do nutritionist make it a palliative na keru arehero kuri bere ni akorwa kimenya atirire murwaru uyu ri ki diet ire tukumu advice atia so palliative is not only for nurses near doctors kwena clinicians kwena pharmacists kwena counselors kwena physiotherapists todo ni ado marani dume mushima na weko physio kwena ni mari na palliative needs yes ako handle atia counselors yes ni mithemba yothe ya cancer ukoraga nira fatarania palliative ke kana harire umenyaga cancer ici ne you know they are rampant than others I said ni mwaki wa nyeki gukira ingi ni as I said palliative ni amirimu yothe iroka ku threaten life life threatening diseases na as long as ni cancer niyo kagutisha maisha mamu so ucio ni murwaru rani so determine cancer iko todo at the end of the journey ya cancer ya mundu tukoraga uri atamba we uri wambiriirie cancer da na ungiambiriirie cervix no ungiambiriirie prostate no ungiambiriirie kina by that time marakinya how has stage for men are the same symptoms Kinya how so urakora na definition ya ni this kana ni this yes we koguo nginya tuge tarigi murwaru wa higo murwaru hitarigi arorete any other kindu getha kirafatara tukuroro yes yes that is part of palliative yeah nginya hitarigi arwaru surgery arwaru mathinjitwo na maundu ta macio riu we ukiugire mundu we gufatara gukorwo hana atia qualities tutikariganirwo ni hau tugire atiriri no must ukoro wina ngoro ya kuhota ku handle andu aya tondu njugire ni mathiaga andu aya turaiga marathi through loss na kindu giothe loss kinya thimu ungi loss ungi metethaici ndi ukorwo na those stages cia grief so andu aya makorwo magithie through emotions emotionally makorwo magithie through stages ni ukora mehede me in denial makinya hado in anger makinya hado me in depression makinya hado mena bagain makinya hado no makinya ruku ku accept so no ukorera murwaru at any stage na rimwe no cia guthii uguo ndiracibanga uguo no ciambiririe mundu ambiririe na anger akamwira kinyete acceptance kamwira kinyete haria kinye mundu ambiririe na depression kamwira kinyete hakwa accept tareke turore haha hariri imagine ona tu imagine ni nae na mwiroreri na tondu ni njui tha ici uguo cancer ikoretwo ikindu kigikiongererekeire riu nethiete ukarora ona riu mwarora margins uria mirimu ya tene turakoraga ni lifestyle disease riu cancer ni rathie ona ikirite ya sukari ikirite ya pressure so imagine ona we tiga riu we ona murwaru wanyu gukwira ndirerirwo ni kina ruta imagine ni woka wera murwaru atiriri riu ri first of all no amenyo na nginya kuregwo thibitari ni disturbing tondu fiu ni urona wi murwaru no andu aya ni marakwira atiri marigitari riu ri haria turireke we inoke mucii we but waigwa uru ri ugokaga already no amenya mundu fiu ni mundu na ni kugia na meshiria makamona atia so mabehave atia wa break news so the first thing andu aya and how do you prepare them you know andu aya magikinya kuri were kwi category ta maita meri kana matatu kuri aria makoragwo me aware like murimu uyu ri haria undwarite mena kahint na ni kuri age category andu mokaga ona matiri na idea matiui no ni maturite mathite thibitari yeah so the first thing ni ku assess mundu uyu agikinya kuri were ena information iriku ona kobada kunya ku assess were to information ire we nayo yake ena information iriku ya mirimu iria agatuke nayo tondu rugo njugire haha no must umucenjie mindset no must ukinya handu wabe work na mindset tondu ngia ku work na mindset umurekererie uguo hange maguthi moeka bana meite kana guthi anyua overdose na yo ndidi gweterera gikuo
no ungihota ko akinya hau uhote ku assess uhote kumenya preparation ya bagiriria na kumenya haria murabaniriria turabaniriria na thiku ici ndu wa technology andu maroka magugurite aroka na gutigidura ramwira na all the answers and all the googles na taru ndarite handu guthi ku prepare kairitu unfortunately. And she had all ajejere ure ni ndramenya kiroka kunjira ni andu kamakini ni jitikirite ni ure ndina fatana ke muno ni my mom nigetha accept we no na reu with this technology urakura ndo mena in the point of ona matira menya ona ni koraga andu angi mundu akura ni ri ni ndiramenya nini kuruka ndirahuruka no ndina ciana I did no nyende this transition ya before ginyete hado hare ginyete hakorona na yo to deal na ciana ici ciako kamuna tukinyete hau ucio no wira wakwa tukana na ciana ici tuthi tondu mangithi mayaro mamenye na maundu na kuona kana memenyere kinya na thimu ikorwo imo no gwati munene kava hedira matuketwo through the whole process mahote kinya kuonania ko process emotions ciao uria kwagirire tondu kurera ni kwega kurera ni very healthy ko disturbed is very healthy tondu no mena mundu no ro hakoro ena support hedira agirira through that process. Yes. We ni tugucoka thiini wa gicunji gia kiri na tugicoka thiini wa gicunji gia kiri hi taringi mwiroreri witu wina murwaru rarora murwaru thiini wa palliative care no korwo necessary ona ti cancer na korwo muthi turarwarwo cancer no re mafatarite kurorwo hindi no hi matuko mao maria tweterire mwathania moe na hakinyire ati nero thibitari fiu ntwa kurigita ni tuna hatiri undu ungi kana hi taringi eto thibitari mekuhuthira na owara gukwira riu ni tuona turaremererwo so murwaru after haroragwo atia egufatarania ki ginyagia kuria ni njui ni maroragira ni ki mufatie kuria ni ki matafatie kuria tondu ni ndaigwa nutritionist makigweta maundu maria cancer patient matafatie kuria koguo tuguka uguo gwika thiini wa gicunji gia kiri wina kiuria ndugakire nakio 22488 uria dagitari Instagram uria dagitari X rodumwe na uria dagitari thiini wa TikTok twekuo and ni ati thaa ici turi thiini wa YouTube ni kuga atiriri ni ukuhota gutwirorera ona tafarire no ithirite ona kana itegucokerwo ni guthi thiini wa Inooro TV no hote kuingira thiini wa YouTube uhote kwirorera ndugathi haraya ni turacokoro riu. For all matters health, watch Ndakitari in Kikuyu, Penjlaktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Utirio horo wa wellness check-up. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano na fast. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. There's a kind of bank assurance intermediary that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Coop Bank Assurance Intermediary for you. Get covered real good through Coop Bank Assurance Intermediary. Muriwega, nigitagwo Ngugimu Tereba na nguwa na matatu cia Juja Farm. Beba. Na riu muthenya umwe ndwira ni ndaicemanirie na andu a fahari naumete gutwara andu saiki kimoria kae mukina migunda na guku makinjira ato ni ndakire na thiri makindirira namba yao andathie ngimahure makinjira njere wabici-ini ciao na riria ndathire kuu ngigwa ndakena muno ngiona kioneki giakwa na kiroto giakwa gia kwigwatira gafuroti ngita gakwa ni gakinyanira to ni maheire payment plan njega ya kuriha o kahora o nawe
no igwate broti goko Juja na thogora wa 499,000 broti ici tukoirigire ni kingi cia concrete twagotemera barabara wega na cine gataitu kamwe tuhore thimo namba 0704 000 111 kana tucereka Markis Naivas Building third floor office number 27 Fahari Homes to sawa. Modern Furniture Pacific kaboni hora ni hareo thodeki na wendia wa gitekia recliner kiobetwo na shuma ndito o hamwe na heavy fabric spring cushion na high density sponge o hamwe na itegeta antique sofa chester seats dining tables TV stands coffee tables itanda na double deckers na wagora twakurehera o hakuja headquarter ito ne Kibaroiro Nyujure wa Nibs College Nyeretwero Rengo na Naikuru to section 58 Vimone 0716-335555 kana 0748-486829 website ne www.modernfurniturepacificltd.com Modern Furniture Pacific hammering wood your style. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Nyitenete nanu kama murabanga maundu mothe kinya ndungihota kwaria nanie na njira njega horo wa gutinda akirwa na gukoma giti-ini tocua tukitie Mr. Sha maundu-ini mothe ngai no aramenya uria areka kana arabanga atia sorry muno riu ni ndacererwo ni ambejeke atia weru abohorere no kunde ngirathi ya mai Aya tugicokereria gicunje gia keri ni ndakwira ati umuthe turari uhoro igi palliative care na muno makiria ya murwaru wa murimo wa cancer twina palliative officer witagwo Martha Nyambura wa Mathai kuma kurego Kiambu level 5 hospital na niwe turathie na mbere na kwaraniria hamwe nake atwira atiriri any terminal illness or life threatening disease niyo tugaga ni rafatara ke palliative care atwira ni fatara kurora murwaru emotionally meshiria make physically ona ginya haha aramuhe uhoro niho tugukinyite turania atiriri uwe no arikia kumuhe uhoro akoro hitarege ne agugwa kihinda giki gia digital ritarege ne agithiete aga search maundu mothe na agakirora ni kuri agituge tarege ginya family dire ya mwira kuri andu na ndiagireire thini wa Constitution of Kenya mundu akoragwo na right of information ne tukoragwo na tukigiana muno na especially aria andu mararora andu akuru wakora mundu ni mamu wao ona teregero ti mukuru ni mutumia tu wena miaka yake no wena ciana ni cira mutekera care ni cira reha bills nake ni wo mathire na mukona biopsies ni muthire na ma Google no ne makura tutirenda mami witu amenye na makama na magathie the danger ya gwika uguo ni ati mundu ucio mutumia ucio athie akerewe mwenyewe thibitari oke na complaints na tarungi ne makuga magukinya maharo maige tondu mami tu ndi mukuru tutikwenda kwa chemotherapy ndikwenda kwa radiotherapy ne ikare uguo na ugakora murwaru ucio hindiro athi uguo with no information with no agathi agatuka agachanganyikiro muno tondu nirona symptoms iragathi ikirituaga makiria tondu menya akonda gwika any treatment although na kwa ngimeka treatment na still magathi ndu njugire jana ya muno ni tofauti but tofauti yo ni ati ndekete undu so you expect akone cancer nigo kinya handu imuhinyiriria makiria na kinya handu onake amenya ni guthia arathi kuhuruka arahuruka ru hindi rora ndina mundu tocio na ndare na information akorwo he haritu muno he murwaru turumuru ucio wadakorwo agikoma no hendiria wahota ku areho in a way that niyo kana kamwira heto information ma niaba a prepare nero kina ni wonaga mundu ucio in terms of management yake tondu ni akorwo akimenya kire kirathi na mbere na ni ukinya handu ria njugire horo wa those stages akorwo kinya ni accept
na no one mundu ucio gukorwo tu ni kana ni accept symptoms icio ni gukorwo rimwe ni asi suppress kinya na akiri ciake ukiro yo toy nyahithirwo kinya ni andu ake matirenda kinya menye na mamanya akoro niwe ni moko mwira matikumurehe thibitari kuma gutura kundu maramenya ni ma control information todo tugaga patient and a right of information in fact ucio no when dagiro roko na information ya murwaru kamwira murwaru akoro na information murwaru no wagiro no koro akimenya no wagiro no koro agecia this information no wagiro no koro akuherutha nie ndenda were ciana ciakwa kana ndenda aya nana tondu information iyo ni uhoro wa murimu ukorwo wi confidential thini wa mokoine ma ndagitari no ru wakinya ru andu aya ri tondu ni biopsy mima nayo makurehaga results ri ne mamenya kana ne magugurire mamenya ri mamenya matikumure ru kokora mundu ucio nakona yakahuruka ri akuhuruka na ruo ruingi rwa meciria rwa guchanganyikirwo na no akamenya kaundu totarekinero na hint kana aria kwa thibitari oke mere unajua mama una akora ndagitari ungereciria ni okire na kile maratathi oka na complain again hedio dina relatives yake aruheruro hedio hau na hedio doe Tarua no aguthi yes so akora ru hedio wikoro ina more harm ukire hedi ya ngirehiro areho palliative oke tumutware ora tukumutwara tondu we are trained for that tumenye ora tuku land via this information na nakenge kwere ha undu wambiriire waiga uhoro wa mass killing no undu ingenda gukwira ni ati hari hena palliative jaga you don't need to do mass killing Hedreo the modo yo agikorwo ni ukumuninira ruo tondu one of the major concept ne pain management tondu hedire waninira murwaru ruo ni akuhota gukoma waninira murwaru ruo ni akuhota kuria waninira murwaru ruo maundu mangi ni manageable kindu gire gikorwo kina hinya muno kana one of the top list ya palliative need ni pain na nikiona ni gutumaheaga ndawa iria cia hinya cia ruo nigetha ni mundu ucio korwo ahote kuria ahote gukoma tondu imagine ruo no rukinya handu andu aria makoragwo makienda kinya kwiruta mwe ungithie taru ninyo samanite na mundu ena ruo ruingi muno agoka akarehwo ngiro murwaru ni wa cancer na turenda tuteithiririe ora tukumanagera ruo tondu ruo ruri araigwa amuria ukienda kumurate ko tuhe score tuga score ruo thini wa score of 0 to 10 utwire tondu ruo ni kuringana uria murwaru araiga agakwira ni ruo rura ndina ruo ndiraigwa taingi wa babajeke ni ruo rura ndina ruo ndigo tondu haitu nyako hena damu na hau thini ndigo taingi thie ndengere ndikie damu niyo nigetha nyume thini wa mwiri-ini wakwa nyune kana ni that's excruciating yes so ugakora ugakora rumurwaru tocio akirehwo kuguo ena ruo so no wamuninira ruo akahota kuria no kuria tunini na akahota gukoma na akahota gwika maundu na akahota kumeka even decisions akorwo na stable mind tondu ni wamba wa mbere ni wamuninira ruo okono korwo symptoms ingi ni ikumuhinyiriria ni gukorwo ena comfort yake tondu undu ungitwaragio horo wa palliative torago of quality not quantity quality dire ha gukuongerera thiku cia muoyo tondu thiku hianagwo ni Ngai ni ndi ha ku make sure that muthenya ucio ne bearable that adding life to those days yotigetie ate murwaru ucio ni akuhota gukoma ni akuhota kwaria ni akuhota kumikiria no ena ruo kana ena maundu mangi ndarihota gwika ati nindu wake nindu wa those palliative needs turaririo ni mumaharagiririo horo wa giku yes iyo ni concept ya death and dying na ona kiuria kiu ngiuria ndirakiigwa reke ngikwire having that tumete Africa ni nawe gutio wendaga kwari horo wa giku kwanja ugikuyu-ini kabirigi ni nyonaga riri they are open yes ni nyonaga kabirigi me very open in fact tugithoma that concept ya death and dying ni ndari very fortunate to thomithagio ni athungu kuma UK andu me more advanced in terms of death and dying nicio mundu urathi thibitari ukamwira very comfortably turari horo about 6 months twefange no ru guku ngiuka wire mundu tigitie 6 months akiria wa mugwanja ni agutwara igoti ona tiga igoti-ini
kwamba gwikira makofi meri matatu ona rangenda gukuona ringi yeah no riu they are more comfortable kwaririria uhoro wa death and dying. No, we here we don't. Na kiu ni kiuria ndiganagiro kuria marigitari mwoka haha muthimaga atia kahinda kare mundu guikara tori mujigwa mohe mundu 4 months uge 3 days. You know what happens hedira murimu toyo mundu wa cancer oka cancer ona tio muno ka yes neo main root no ni organs sikaja kufail by one by one. Agikoro cancer ne hutetie lungs, ko cancer ne hutetie kidneys, ako hakada cancer ne hutetie spine. When a knowledge nyugoro ukimenya it's a number of time cancer no is spreading into the brain kana all these organs siaje kuremwo ni kuruta ore wagirire no menya they work as a team. So if the liver is not functioning, I call it itiraruta wera. Ndureke expect kidney ni kuruta wera, higo ni kuruta wera. I call higo itiraruta wera thini wa mwiri. Gikora atwarako irati wo thini wa mwiri. Do expect brain ni kuruta wera. So magega multiple organ failure at the end of the day. Especially most of our clients because yao cia mwisho organs thia go fail one by one. Ona wathi kumarora ni rona riu ni aja kuipa magoro, ni aja kuibada, ni aja kufogotha aja kwaria mauru taru numanya nduge koneke aja gutukana brain yatuka gutuka affected nyukoro hokimenya it's just a number of days muroru ya huruke taru organs cia kinya mwisho no ure susoke hard than dying digege kwera ate goku after kana ke no but niko ko prepare for impending death kana inevitable undo cio uroka utaramenya rokare no ne turamenya scientifically turamenya haria turore ngai ni atuheta ugi ucio ndungigiririka no ni ugoka na uria tombereirie kindu giothe giaciarirwo no masiga kinya mwisho umoraturirikania niki tondu hati andu ingi mendaga kuigua hau ogo twahaririirie mutumia uyu ukahariririo nigetha ubath kana ugie kana kega ona muroru uyu ena right ya kuhariririo thiko ciake cia mwisho ni nyonete andu magite mathaa maingi magatera farafara from this hospital magathi hana na muroru ucio no mungi moya mumutwara the best hospital iria cie thino matingi reverse uri oroka tondu ugo tugire cancer nikite damages ciayo so inevitable ni oroka gikuni kiroka ona muthikuna kana muthikuna no riure ni undu wa kindu gitagwo denial ri mukeyuma kahinda kega na niho hajiraga andu at least andu aria makuaga na mirimu ino ya career life threatening kana ino ta cancer kana ke na makoragwo mahetwo kahinda kao wa gwibanga ndungi compare na murwaru toraku wa heart attack kana murwaru rakwa wa accident ninda kiwa kikuni kiega no gutire iko kiega no ndiga in terms of duration ati ni gukorwo wena time ya kwandika will yaku ni gukorwo wena time ya kwira ngai waku mukiubi giaku kaundu ni gukorwo na time ya kuherera ni ngihera ndio ndire mwega ni gukorwo na time ya kuherera andu ni gukorwo na time ya gwika preparation yes ni mamuheaga information teno ni mumuteithagiriria kuhariria family and also secrets iria mamuhe muhotaga te ku ku balance family. Leo in palliative re nitukoragwo na nitugeragia kuma link na andu aria mekite low nikukoragwo na andu mekite palliative na meka low nitugeragia kuma link na icunji icio nigetha angikorwo ni handu aranidi gutuika advised in terms of kwandika will, in terms of kwefaga, in terms of kwegaya or something, we direct them uria wagiriro tondu riu niyo na woka gatigo ngihorwo ni ciana ciaku niyo wandigira maundu gatigo ngihorwo ni atumia aku niyo woka gatigo na riu ni twira ni mamutigagira tu indo mata tigoko munanero raya ko jiguaga ukagani anyitia muno no ni kuri andu maybe makiguagira kuringana uria ugikorwo mundu uyu for example taru nyonaga andu acidraiga mundu agirwara muno hinda riu andu ni manogagio niwe makora mundu uyu ona ti nurse kana ke no ni caregiver wake ne waruga manake na ti kwenda taru no na ile tu awera taru ni jiguaga hari na case ona tha ici ndigwicira muthurisho ni ari athiko tondu ni ambire kurugamio tondu uria mutumia wake orire agetiga mwiritu wa wira na muthuri ari murwaru
muthuri uyu mwiritu wa wira ni wa muroria kimurora miaka 3 atari ekate atari makundu ku na ciana tiari hakuhi muthuri uyu ni ndu wa marakara na wakirietire agitiga agarora indo ciothe kigo nyene mwagire kundora ni mumwegire uguo uguo kundago gwika ati gucokia kiuria kia yes kiukugaga mundu we eka kuringana na uria emotions agitigira mwiritu wa wira uria wa muroraga kiangi no wari kiangiva wake at that particular time no ni ithire ni mamutiganire atumia ni orire tondu ni raigwa ni anogire newe ta duka na nejagiro no kiuo gugiwa goro wa gicota mutumia ungi twacemanirie nake tugigirwa ni gihorirwo thimu ni mundu kijira he ngania witu mutumia witu ni ahuruka muthuri wake ni ahuruka woi munyite umwaririe kamwira atukite emotionally affected nigi githi gitembea githi gimunyita guoko gimutwara handu nigetha hote kumwariria athire jira haleluya kemuthuri ucio athie hakimanyore anogete ma really yes no riure no na dase sire mundu areko wo ni ndu wa kwaga information mutumia o areko ni ndu wa kwaga information like agikwire andu aingi owo bible yugaga ni tondu wa kwaga information andu aya magiukaga into palliative matigikinya that point ya kunoga tondu the only thing matire na information on how to take care of this patient ni atukire murigo na ti murigo ara need to basics kidogo I empower tari tete ni godia we no I just come and empower you as a family murwaru arandi kina murwaru arandi gwikona murwaru arandi gwikona that support naga kwira tere ni mwathi mwekona nona ne nguka nyone kana ni mwikite maundu macio nigetha murigo ti uhana then I prepare them in a way tondu ninyonete andu magikinya into a level ati ndo maka maretigira society kujajo ni society makanyita murwaru uyu makamurehe thibitari kumwabondon kumutiga murwaru gutigwo thibitari ndanaigua yes na the reason mareko uguo tondu wa mbere ni maretigira ku Brandon ya andu matiganire murwaru na rimwe ni kwaga information niguo njukaga wa kere uguo ndireiga ona ti kibesha tondu kurora murwaru mucii ni more cost ni more affordable ukira hende watwara murwaru thibitari na nyingi atwiga atiriri aya patient aya palliative no anasero anywhere but the best place ikoragwo mucii tondu mucii ni surrounded na andu aria mamwendete mucii gutina restrictions ya kuona mundu mucii agikorwo ni pastor ni arani mahoya ni aguka mucii kuna andu maroka na magoka makamurora no hendire wa murehe in a hospital setup no unless it is a nursing care no unless ni hospice iria yes urakora mundu mathaa maingi wiki thibitari etereire agukome wiki etereire muthenya ungi rucini gukia rucini nigetha macererwo hanini ndu wa kumenya no maciko na regulations ya thibitari gutingira gwo andu ne marani kuheo time nigetha marute wira ruwacererwo mathaa maria ma rucini ukiro no wetereire lunch time tondu ndugi thibitari ndege ukiwalk in and out andu cio ne marani ward round kurani kuhea no ndani kurani gwikwo kina so wacererwo kuingira rucini ukomuna thaa mugwata nukeri imagine murwaru ucio akomire wiki all the way rucini ne waremo ni kuingira na wete mathaa maku mothe barabara wathi kweterera nigetha lunch chawa igire omuone na remwe kumuna less than an hour kana 1 hour mukero mume muthi nyingi mucumuro rucio ikare wiki kinya mathaa macio mathaa 10 nyingi muigire ndeka 30 nyingi mumune then from there all the way na hedi roikara thibitari ri ti ati hena medical attention arani kana he no dore need attention ni kindu ni maundu mangituka achieved at home na ndego ndaiga rege umenye thibitari hena patient we hare ni ahuruka ungi we hare ni ahuruka he ungi ware hona TB mundu immunity yake ithi he ungi ware hona kina so the best place to achieve kurorera gwo ni mucii tugucoka gicunji gia gatatu mwiroreri witu ni njue hitare ngi wina murwaru mucii na ni matiha huthuri mona tukamaire wa mauna ona mutumia tocio agikena tete arakena ki ungimufuata na thutha kibesha tondu reke ngwire wa mathai witu ona murwaru e mucii still ni ukoraga nginya besha cia guthi kliniki maguta ma kumutwara kliniki no hafataranagia financial help
muscle. So tugucoka thiini wa gicunjĩ gĩa gatatu twĩre atĩrĩrĩ nĩ ndawa mũciri nĩ ndawa mũhega cia kũmũhoreria nĩ atĩa mwĩkaga basically nĩgetha gũtũma mũtũrĩre wake ũthiĩ na mbere. And also cancer patients nĩ mekũrĩa kĩndũ gĩothe he kaũndũ hihi tarĩngĩ ũrona andũ aitũ me mũciĩ matekaga mabatarĩte gwĩka nĩgetha tũmahe information ĩyo tũgũka thiini wa gicunjĩ gĩa gatatu rĩu ona seconds cigana na citirathira tũgathiĩ hanene. Guess what? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Maria tukuharireirie inoro hwaini uthuthuria wa njuragano thibitari-ini wa Kenyatta guthie na mbere. People should stop this idea that I had directed IG in any way in the past. The only policy directive that is legally binding to the IG and which can be properly debated by the people of Kenya is the one that I have put in writing and in signature. And with my signature as required by the constitution. Thirikari kuruta mwerekera wa uhuthiri wa meshiga kuri maafitha a borithi. I'll release the accused person to a personal bond of 50,000. Na mũmbunge wa Naivasha Jane Kihara kurekio na bodi. New Downy refill pouches, lasting longer than expensive perfumes. Cap, store, and no need to add water. Serve with a Downy refill. Jarubeta. Oyo. Umete koethi mati oguo. Thegio nyuma kiama na aha kwa wasege we hiko guo rorete ku. Ukaguonie. Waigua ngengere ukamenya Zenawi Real Estate ni tuoka na mururumo munene wa ng'undu. Zenawi tukureheire Juja Eden Phase 18 broti jirigere wega ciena mai na thitima neighbors na ready titles. Broti ici turakwenderia 645,000 na wariha deposit ya ngiriga na rimwe icio ingi tukarikanira. Na wewe ukugura mweri-ini uyu tugagutuga na mburi me. Tucerere wobici-ini citu Ruiru Gituamba Plaza ngorofa ya keri kana hura thimu namba 0758 000 Zenawi Real Estate ng'undu noru ciena title. Jumamothi na tariki 19 mweri uyu hariria igoro cianyu na meciria mwamukira ndomereri ya utheri wa uhoro wa ma na nikio Jesu ogire tiriri ni ndamutigira roho mutheru nigetha amuikaragie. Ambassador Kim wa True Assembly Ministry ni ndungate thuritwo na igatumwo ni Ngai na ikamurehera kigo kia Ngai gia gutuma mucenjia migendere na kumuharĩria guka gwake kwa muhonokia Jesu Kristo. Na kiroho uyu ri ni akamutongoria thiini wa mayothe na nikio andu manjigua haha maratigana na ndini. Ni Jumamothi ya tariki 19 mweri uyu kwambĩrĩria thaa 1 nginyagia thaa 2 cia rũcinĩ thĩinĩ wa Inoro TV. No igwatĩre rũgambi rũrũ ũgĩtũkĩra star 811 star 346 hash. Ririkana Inoro nĩ mũciĩ wa aini othe. Wanaigua kunyo ukamenya yo ni gita na waigua gita ukamenya ucio ni mugithi. Oh yes,
Nyitanagira nani Joy wa Macharia. Nani DJ Mark George Msapre, nani mwingine wewe? O muthenya wa Friday kuma thaa 4:30 shotko thini wa mugithi wa Inoro TV na Inoro FM tugathungutha tukaina mugithi ugakena na ugakoma nogete ni undu ura tukoinire mugithi na Friday no turakurehera na Thini wa Inoro TV na Inoro FM tupatane. Nduzi sana sana. Wena githuri kiu gia kumwa ko utakiri tukiu kurekire momento digotini no gogoro ama ona thiftari ria ndaciarirwo ndiui ona mwaka no kugerereria Nitashokiriria twina Martha Nyambura wa Mathai akoragwo kuria Kiambu Level 5 Hospital na nikuo akoragwo akirigitana no ningi anjirie ni palliative officer ni na akoragwo akirora andu aria mari thiini wa uhoro igi palliative care gitarenge na muno makiri umuthi turarongoreria uhoro igi murimo wa cancer na ni wiguaga rimwe andu ni mero ni matwaro hospice ni kuga atiriri marigitari ni mona murwaru nde kuhona koguo ni rabatara kurorarwo kamwire matuku make makinye so dawa cia ruo yes andu aya tumahea dawa kuringana na ugutugire as per needs cia murwaru to ni gukora ke cancer imwe wakora mundu dara experience ruo ruingi no ni kuri ingi cia ruo muno especially ingi hutia ihindi wakora ena ruo ruingi muno ni gukora kinya andu angi ni mara need mena ironda nene muno ithire cancer yake ni ya break tarige na cancer ya nyondo ni break ile up ena cancer ya kuru ni break ile up ena cancer nomenya turirikana ne jamenya ni uyu na ni kuda kuririkania mwiroreri ati kutire hado cancer tagenyita tiga ndwara na njwire anywhere else no nyite ni ukora ndo mena cancer ya rureme kuna cancer ya so kuringanaga na needs cia murwaru ucio ugo tukuga hayangi maratumira colostomy angi twigaga hindi matumagira tracheostomy so ni kuringanaga na needs cia per patient yes so ni ukoraga andu he andu mena ruo na mara need dawa cia iguru ukira ici cia kawaida tutumagira ira need tusitaga opioids isikoragwo controlled acio nicio tuciheaga nigetha mahote nigetha ruo rwa ruikuruke thi na he angi urakora ne ukuragia horo wa dawa yes ni tumaheaga dawa cia ruo na other things kuringana pa needs cia murwaru na riu me muciiri ni to nginya moke in our palliative institutions kugira dawa personally maigira into a system re nitukoragwo tukimenya ni aranywa dawa fulani no relative wake agoka tukarefill tondu turamenya uria hana ingire tukwiraga na tuthia tukaga ke tuthia tukimaroraga uria marathi na mbere me machine yao yes yeah ingire mari okaga magakuhe feedback ya murwaru ahana tena no nikoragwo na needs igitumaga magacoka thibitari irani taru no okore murwaru ni acokia thakame thi muno irani ndikuongererwo thakame nyaguka no ongererwo thakame thibitari ni tondu ngikire ongerereka kinya muci ni gukora we umwe ni agire mai ndani irani ndigutapo nyaguka hau kashuti agatapo mai karutwo mai gutapo nefuta mai macio makarutwo ni kurani corona ake ni marani no he maundu mama mangetuka achieved at home at their comfort ta hedira murwaru no athini are mufiu ni kuria yarani ndikuongererwo mai ni gwikiriro keria ni gwikiriro ni gucuririo mai mucina balance ro kwagirire ni mundu qualified ni gukora he ange mena wounds mani ndi wound care ne mako dressero at their comfort of home tondu ugira gukua murwaru ucio kumurehe ka distance it's more easier kwitha mundu uria we hakuhi athia monere hau tondu ni maramenya ririkana tubaraniriria ni wega gukorwo na goal what is our goal to achieve ke umenye mundu tu to achieve kuhona to achieve ku support to achieve quality
not quantity. Tutireka uguo nigetha tuongerere thikũ ciake, no tureka uguo nigetha muthenya ucio okira rucini ucio ni mo kwina more quality of life, nyara ena comfort yake, ndari na ruo, ndari na maundu mangi. So ni to make sure that setup yake ana akiinuka ihana uguo. Yes, imirire yake umirire ri ukinyaga andu at the beginning through diagnosis, hidi ya mundu wa diagnose ni ukuthia ukaigwa nutritionist heiria irio mara prefer murwaru ware. No at the end hidi turakinyirira haha hakuhi thikũ cia mwisho ni tugaga kire murwaru endete ari, tondu muririkana mundu ndai na thikũ nyingi cia guikara, na kuria kiri endete ti kuga ati nige gutuma a shorten life yake kana ongerere life yake. Na ndiuka ni kuherutha nguhe karugano ka muthuri ndathire kundu ndamuroraga ngihurirwo thimu ni ndota yake imite na nja akinjira baba ni ndenda kwaria na mundu ndenda ko niga ndakuria na aiga no ungiaria nake ngithii ngimucerera ngithii muthii ngimugorora imukora karete muno kinjira riu he muthuri urokaga guku ni maramugiririe gukaga kimura iru ni ndenda gukua tu ndenda kwaria na mundu igicoka kwe the family gimwira kakurathire atakiga muthuri ucio turamugirie gukaga kuona baba tondu kamurera gajo imuci tukiuga atiri no macitwaraniria haha tumenya atiri baba uyu witu ri ena thiku cigana cia guikara niki kiramukenagia riu ri tukiraniria na family ngimwira ndangihota ku afford njohi yo njega iria we anyuaga gatene na ni athire haria ni imagira kambe bagathi makaragia na athuri, no ni akinya handu ni aremererwo mwiri wake na ni riu akona riu ni akiu kangihota ku afford nikio ramurehera riu tuikara ngimwira riu haha uria mugwika koguo na mutheo nake no akinyuaga kanyuaga no ri ngimwira riu haha tukwamba tuiguanire handu turuzi baba wanyu ni undu wa kindu kinini ri kana ni undu wa manini ri ni muthie mugure njohi endaga mumige haria oco ni wega riu ona hindi yo yakinya hindi yo ri mundu to cio taru thiku ciake turamenya ni kiria endaga as long as ni safe mundu you know muhota ku afford njohi yo renda njega ri tandu rari nyua nyingi riroka mweri na ena na hindi yo athuri acio ni moka ni manyihie hwa hau nake ri twamuhe kihuruko kiega iyo ni uturaria horo wa quality of care. We mata ni ndona kiria makwendeire we na ndugakorwo ni matwaragira kanyamu magakwira oka nigukwega ciringi asa nie ndaiga twithia tukari na family tukona atiriri you have no mercy turore mundu uyu ri ngoro yake ri tondu ni twamwira ndagekio nari niki tweka ndiko ciake cia mwisho twamuhe kigiriko twamuhe kurakara twabutuka tuke more depressed tataregi undu uyu ni guratuma kaundu kau kanini niko karatuma ngoro yake igwe bethe ni mahenda gitari njui wagetruzuite go Dr. Madumadu na Gaya Murathime aroraga muno cina problems with seizures, conversions related to chronic na rimwe ni ukoraga nutritionist ne marauga anga mwana utondo wa conversions dakari ki Dr. Madumadu akwira muhe kindu giothe tori uwe ona twamugiria ri nutrients ne cire kate ni cire cigokorwo cithi so rona mutigo ka thibitari ni undu wa ki mogo ka thibitari ni undu wa mathina mangi ki manene you know it doesn't hurt. Very true. Yeah. Niguo ona hindi yo yakinya hindi yo ri it doesn't. Agikorwo ni kachomedete ri akareherwo gabaru tondu ri ndari ri akana ufataro tuike ambassador of patience we ufataro tuike ndi kana ni kuri cheo teo women rep wa kumaririria utuke milia tiembo wao ndakwira ona no mwe niguo hana kumaririria tondu ri thiku ciao cia mwisho na ni turenda riri kihuruko kiao ri gikorwo gikiega kana tume hari arwaru na tikuga ati ni ndirenda tumaharakicire horo wao tondu no turicokia ciuria ni ngura andu gakire na kiuria giaku 22488 na woni waku on appreciation on a still challenge taru ni ngora ngimanyandikire wambo lipstick yo no ire urari nayo ira
Maundu maria ndionagira ngali ibuku ndiandika. Oh my goodness. Ungira kuria uragurire kugakuo kau ambukira tuge gutinda gikuria kuri uragurire. At least urare mutigio kena kata si ukajira sasa wamvuka. Kaundu kega. To kurakara tondu messages twina nyingi na tariki na gucokia ungira kuria urarameirwo ko. And it is okay runake ungira ukwira riu ri. Ukora by the way nä ndäranyita harä okoragwo tondå nä å kora nä mareiturå maundu and even cases wakora må ndå aragwitå kä å ndå gä a case gä a kwao nginya ona andå anene rä mwe å kona we kamå ra haha rä amä rä anyuä thirikari-inä nä hota kå ingä raga probox na thutha na nä nyendete rä mwe å guo matå trustaga but also nä njokaga ngarora rä rä mwena wa the family to nä ndangä cokera kå rora må rwaru it's not easy. Yes. And nikoraga financially first born, second born mahoranirie besha mekire harambe maybe ginya insurance ni deplete kana yani na besha iria makavetwo mwaka and you know family no rumatiri no ndugi magika family ai ndugeciria ati no besha tu makoragwo makiruta he mundu go travel weekend akone fathe uri ungi niwe mutwara clinic makigayanite duties ona ne tuge tarigi kungiona ginya ciana icio citiri no hoti family no marigicirio ni murwaru uyu uri ni mu maroraga because you know no makorwo tu arwaru mata witu but they also sick tukiambaniriria ne ngwiri atirere in palliative turoraga murwaru family conference na family no aririkana riu family tutimatigaga na thutha tondu ona nyingi wenda kiria management ni korwo is successful ongitiga tu family thutha utirona ura attend tu murwaru peke yake mandu marithia magathogothana tondu ru arithia uyu agoka na kiria agoka na kiria na mitrinda ciake kamwira ino ni njega ni wagirwo ni kunywa ungiakiga atogo ni kuma tuthi tumutwarenga nako akaona no mwamberaniriria at the same level ni koragwo na management yo ni wonaga ni successful na ndaigare gitutigaga no tokorwo tutina solution ya kumahe in terms of finances no tokorwo tutina solution ya kumahe ni in terms of you know kama insurance kana ke no hendira mundu cio wa muhe avenue ya guka akaria challenges ira marari na challenges iri mungihota gucitackle mugacitackle ire mutangihota gutackle mugatigana nacio kana ukamuthikiriria tu akahota ko na kana ukamuria shua akamwira kende mwira so far uria mwikite wega few that ogo tu hanini tukuria shua kumwira you are doing a good job it takes them along ni maheaga ni mariniwagira their strength tondu uramera uramera uguo from the point of understanding na rimwe taringi the society drama time ya wekate ya kuma understand yes society ri matiembaga kumenya jani iria muthiete ukora makiuga matarake mutwarite thibitari njega but ni murariganirwo mundu ucio ti hindi arwara so rimwe ni nyendaga family oso makatara maundu murwaru rwarire ri they've tried mathiete bisha magiukaga mathiete ko imagine the fare yothe then wega tugatiga gutuika judgmental rimwe tukarora maundu na njiregi so ithu tugutigira hau ti tondu kirira ni giathira ti tondu ati ni twa korwa ati na riu no ekaega ni tondu tuturite twethete mundu wa palliative mahinda maraya na ugairu ni akureheru tutigitie neurologist mwiroreri ni neurologist waragia gikuyu neurologist neurosurgeon ucio twinake Dr. Anyoike neurologist maroraga mikiha maroraga uhoro igi epilepsy maroraga uhoro igi muscular dystrophy maundu ta macio mothe ugikorwo winake tu handu guo kanyoni utwirire ona ndukauge tutikuga niwe watuhe namba nigetha tuteithike ithuothe so tugigukora ku wa mathai witu aria mena arwaru me hakuhe na area ya Kiambu no moke Kiambu thibitari twina palliative clinic nene na ninguretwo kuu kwa ihinda inene so experience dinayo. Thank you. Good. Asante pia mwiroreri witu twahoya ati oro nawe mahinda maitu maku maguko thi he karimbo kainagwo ni ya gikuyu andikendete tondu gakorwo geka mathiko gukua no muhaka tugakwa tutingi hota kweheria you know no kiuria kinene ni gikiuka hofa nerio hanate akorwo ndiraririkana ciugo cio wega mahinda maitu makinya magakorwo me magitio
makorwo twibangite nginya meciria ona family tukaharirio na maundu ta macio na Ngai ateithie families mutikarekagiriria andu amwe mirigo ndaguthaitha korwo ina uhoti na mwina muroru mucie akorwo he handu ngihota guteithia tafadhali tusaidia na ni gutuika kirathimo kinene ugima mwega mwiri ro naguo ni kirathimo wina gugacokeria Ngai ngatho. Bye bye, God bless you.